Ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga kea. Nico is essentially admitting to an attempt to corrupt this procurement process, is he not? I don't know whether this was true or not. Bohlamini bonetshedza vhutanzi kha komishini ya madlanga. Khothe ya dzingu ya Modimolle vunḓuni ḽa Limpopo yo haṱula uri vhahwelelwa vhararu kha tshiwo tsha u ṱangulwa masheleni ya bulasini ya Phalaphala vunḓuni ḽa Limpopo vhana zwine vha tea u fhindula. Committee's report provided evidence that inequality is in the end a threat to democratic freedoms. President Vho Ramaphosa vha ri ḽifhasi ḽi kha ḓivha na khaedu ya ndinganyelo. Ndi madekwana ri batsira mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lehae kha ri vhe roṱhe. Chanda cha muhulwane wa mapholisa kha khoro ya ḓorobo ya Tshwane kana TMPD o imiswa u shuma vho Umashi Dlamini vho ḓiwana vha kha vhuimo hu si havhuḓi musi vha tshi vhudziseswa uri ndi ngani vho fhirisela phanḓa mulaedza kha sedzheni wa mapholisa vho Fani Nkosi une wa bvisela khagala khamphani dzine dza khou takalelwa u ṋewa dzithendara. Vhuṱanzi phanḓa komishini ya tsedzuluso ya madlanga vhu khou sumbedza uri khamphani dze dza vha dzi tshi khou takalelwa ndi khamphani ya tsireledzo ya nga Phesheya ine ya vha ya Mrathu kana mukomana wa vhone Vho Nkosi khathihi na khamphani ya El Shaddai ine ya pfi mulanguli wayo ndi ṅwana wa Mrathu kana ṅwana wa mukomana wa Vho Dlamini. Tsedzuluso dzine dza khou itwa kha mavharivhari ane a khou ambelwa muhashi wa mapholisa a TMPD na muhulwane wa mapholisa wa miswa u shuma Vho Umashi Dlamini vho zwi ḓivha nga kha Nico uri khamphani ine ya ḓo fhenya kha u wana thendara ndi ifhio kha mutevhe wa khamphani ho katelwa khamphani ya nga Phesheya na El Shaddai hune Kamogelo a vha mulanguli muhulwane nahone a dovha hafhu a vha ṅwana wa murathu wa Vho Dlamini. But Nico is essentially admitting to an attempt to corrupt this procurement process, is he not? I don't know whether this was true or not. People might claim sometimes. Zoralo madzuloni a uri musi vho pfa mafhungo aya nga Nico a vhongo tsha ita tshithu ngazwo vho mbo ḓi rumela mulaedza kha muhulwane wa zwa masheleni Vho Gareth Mnisi hune izwo zwo sia na mbudziso dzi sa vhuyi fhano hune Vho Nkosi vho shela mulenzhe vhukuma kha zwiito zwa vhuaḓa. Did you investigate this further? Did you conduct any investigation into whether a victor had been compromised in any way in relation to this bit? No, I did not do so. Vhuḓifari he a vhonala kha milaedza ya WhatsApp vhukati ha Vho Nkosi na Vho Mnisi na Vho Dlamini ho vhonala ho khwaṱhisedza uri vho vha vha sa khou lavhelesa ṱhoḓea dzo teaho kha dziṅwe khamphani dzo dzhenelaho thendara nahone maitele a hone kha nyambedzano o vhonala a hu tindinganya. From what I was told to say, he wants to give the CFO to check for compliance in order of priority. I wouldn't accept that statement that it was to rig the tender SC. Dzulo la komishini ya madlanga ḽi ḓo bvela phanḓa nga ḽavhuvhili ḽa vhege i ḓaho. Khothe ya dzingu ya Modimolle vunḓuni ḽa Limpopo yo haṱula uri vhahwelelwa vhararu kha tshiwo tsha u ṱangulwa masheleni a randa dza dzimiliyoni bulasini ya President Vho Cyril Ramaphosa ya Phalaphala vunḓuni ḽa Limpopo vhana zwine vha tea u fhindula zwone. Khothe iyi yo thudzela kule khumbelo ya vhoramilayo vha vhahwelelwavho ya uri milandu yavho i phumuliwe. Zwa zwino tsengo iyi yo imiswa u swika nga ḽa 25 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Shundunthule. Ramafhungo washu Rendani Raliphaswa o ri farela muvhigo. Vahumbulelwa vho ḓivhona dza khothe namusi vahumbulelwa Vho Emmanuela David khaladzi na khaladzi vha Joseph Vho Floriana na Vho Ndili Nasho vha khou ṱoḓa milandu yoṱhe ine vha khou hweswa ngayo i tshi phumulwa.
vho ramulayo vho vhudza khothe uri vha vhutshutshisi vho kundela u vha na vhuṱanzi ho khaṱhaho vhune ha ṱumanya vhahumbulelwa na u tswiwa masheleni bulasini. Madzhisiṱiraṱa vho mbo hana khumbelo iyo nga vho ramulayo vho ḓitika nga ḽa uri vhahumbulelwa vha tea u fhindula vhone vhaṋe kha milandu yoṱhe ine vha khou hweswa yone. After having considered the evidence which is before this court at this particular stage and also the arguments and submission by the defense and the state as regard to this application, this court has a discretion to grant or refuse the application for discharge in terms of section 174. Upon consulting your we realized that we're not ready to proceed now. We still need to sit down and consider some of the evidence that was led and also to prepare further on the whether the accused is going to take a stand or not as a court basis. You know, our case is dependent on if they are continuing in the box, and then we will then also take it. Okay. But then we will maybe just suggest from what the court is saying on the number of days that we at least secure some days. Vho ramulayo vha vhahumbulelwa vho isa khumbelo ya uri tsengo I fhiriselwe phanḓa hu itela u dzhia tsheo ya uri vha ḓo ṋea vhuṱanzi naa. Vhahumbulelwa a vha khou ḓivhona milandu kha milandu yoṱhe ine vha khou hweswa yone. Musi ri khou bvela phanḓa, Presidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽifhasi ḽo livha na khaedu ya shishi ya ṱhahelelo ya ndinganyelo hune vha ri ndi zwone zwo imaho kha mvelaphanḓa ya vhathu. Presidennde vho ṋekedza mambiwa kha khuvhangano yo sedzaho kha khaedu dza ndinganyelo ine ya pfi International Panel on Equality, University ya Wits ḓoroboni ya Johannesburg. Mahola Presidente Vho Cyril Ramaphosa vota komiti ya u lavhelesa nyimele yo shaya ya ndinganyelo ḽifhasini. Komiti hii ine ya pfi International Panel of Inequality yo vhumbiwa nga murahu ha khuvhangano ya vharangaphanḓa vha G20 Mahola. Izwi ndi nga murahu ha musi vharangaphanḓa vha ḽifhasi vho vhona uri ṱhahelelo ya ndinganelo I khou vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha matshilele a vhathu khathihi na mveledziso ya ikonomi. The committee's report provided evidence that inequality is in the end a threat to democratic freedoms, to economic growth, and to general well-being of people. It would be a mistake to think that inequality is bad only for the poor. Inequality threatens the stability of societies and sustainability of economies. Zwa zwino ri sedza fhungo ḽa mbofholowo ri khou sedza uri musumbuluwo ndi ḓuvha ḽa u pembelela mbofholowo fhano Afrika Tshipembe ḽine ḽa vha ḓuvha ḽe khetho dza u tou thoma nga ṅwaha wa 1994 dza farwa ngalo. U lavhelesa zwihulwane nga ḓuvha ḽine ri na muḓivhi wa ndayotewa Advocate Vho Lufuno Nevondwe ḽo kovhela Vho November ri khou vha ṱanganedza kha musi ri khou lavhelesa uri ḓuvha ḽa mbofholowo ḽi tou sumbedza fhedzi u bva kha muvhuso wa tshiṱalula u ya kha democracy nahone ri vhona hani kha vhutshilo ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe I democracy. Bonne vonde ba komfa. Bonne vonde re rote. Matsina harna thaidzo ya tekniki ri khou lingedza uri ri wane Vho Advocate November a ri khou vha wana kha ri thome ri to gidinga hafhanoni ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri bvele phanḓa. Mulanguli wa masipala wa Mulimulle vunḓuni ḽa Limpopo khathihi na vhaṅwe vhahwelelwa ngaye vhaṱahe vhane vha khou hweswa milandu ya vhufhura ha dzithendara na vhuaḓa vho ṋewa beili khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Sinoravhana vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Emmanuel Makgato vhalanguli vha rathi khathihi na vhoramabindu vhavhili vhane vha vha Vho Madeline na Vho Donald Masipa vho ṋewa beili ya randa dza zwigidi zwa 2 muthu muthihi. Ndi kholiwa tshoṱhe vhahwelelwa vha fumi vhane vha khou hwesa mulandu zwi tshi kwama mafhungo a vhela thendara fhasi ha masipala wa Mulimulle hone vha khou pfala vha tshi khou hwesa mulandu wo pfi vho avhela thendara nga nḓila
isi yone ngeno u tshi khou lavhela khamba hafha kha masheleni a swikaho milioni dza furaru malo ane a pfhi thandara i kwamana na masheleni aneyo. Fhedzi ri tshi khou amba zwa zwino magistrata vhu tshi fhiwa mphaphuli vho ḓo ṋea baiḽi kha vha vhahelelwa vha fumi vhane vha khou hwesa mulandu honoyu. U pfha zwinzhi kana ri pfhe zwine uri vha nyanyuwa hani vhane vha vha muimeleli wa mulayo wa havha vhathu kana vhaṅwe kha havha vhathu vha fumi vhane vha khou hwesa hoyunoni mulandu. Ndi navho advocate vho Mukoma Mawashe vhane zwa zwino vha ḓo vha na ri nga ḽo fhungo. Advocate ri khou livhuwa tshifhinga vha ri mini kha baiḽi yo ṋewa kha havha vhathu vhane vhaṅwe vha vhone vha khou vha emelela? Ndi khou livhuwa muhashi, ndi khou livhuwa ngauri baiḽi yo ṋewa kha vhathu vhe nṋe nda vha ndi khou imelela vhone na vhaṅwevho vhe nda vha ndi si khou vha imelela, ngauri zwihulwanesa nga maanḓa kha baiḽi a si uri muthu na mulandu kana ana mulandu, ndi u sedza zwene a vha nazwo ene muṋe sa muthu, na uri nga mulayo wa South Africa ri muthu havhi ana mulandu a sathu waniwa mulandu nga khothe. Zwa zwino a vhathu waniwa mulandu zwa amba uri vha vhathu vha khwine u nga ṋewa baiḽi nga khothe. Ndi ngazwo khothe yo fhedzisela i khou amba uri ngauri ndi vho ḓivha zwa uri nyimelo yo itisa hani ya case, ndi khou vhona uri vho tea u ṋewa baiḽi ngori vhunzhi havho vha na miṱa, vha a shuma, a vha na milandu ya kale, vha na dzi passport dzine vha khou tea u dzi ṋea kha mapholisa o faraho mulandu uri vha songo bva nnḓa ha South Africa. So ndi zwavhuḓi uri vho ṋewa baiḽi uri mushumo u kone u bvela phanḓa. Vha tou ṱavhanya vhone vha khou vhona hu na mulandu hafha. U tou amba vhongoho thi u nga si zwi amba uri a na mulandu kana u na mulandu. Mapholisa vha ripotelwa mulandu vha tea u fara. Riṋe mushumo wavho riṋe ndi uri musi vho no ri ṋea zwidodombedzwa zwa dokhethe ri ḓo kona u sedzulusa na u sengulusa uri mulandu u hone na, ra ya ra senga kha trial. Zwa zwino ri nga sokou ri vha nga vha na mulandu ngori a rathu vhona zwi re nga ngomu ha dokhethe, mara vhafariwa vhone vha ri hayi riṋe a ri ngo ita tshithu. So ri ḓo thoma uri ra zwi vhona musi ro no wana zwidodombedzwa zwa dokhethe ra kona u amba fhungo uri tshi isa phanḓa. Ho livhuwa riṋe na advocate Mukoma Mawashe vhane vha muimeleli wa vhaṅwe kha vhane vha khou hwesa mulandu. Hone fhungo heḽinoni ḽi tshi ḓo vhuya khothe nga ṅwedzi wa Fulwi hune ḽa ḓo vha ḽi tshi khou isiwa kha iṅwe khothe i fhiraho heinoni khothe ya magistrata ya Sinovarwane. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha musi tshi pambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 53 cents, pondo ndi 22 rand 32 cents, euro ndi 19 rand 37 cents, pula yone ndi 1 rand 16 cents. Mikovhe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,732, platinum ndi $2,024, oil songo kunakiswaho ndi $104.95 nga faki. Ri tshi kha ḓivha kha ḽene ḽifhungo zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga ha mutambo vhukati ha mboho mbili dza Soweto, Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Matsina vhupfiwa vhutevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Hoyu ndi vhona tshi ḓo vha mutambo u lemelaho vhukuma. Ndo sedza uri timu ya Kaizer Chiefs i nga si tende u kundwa luvhili nga Orlando Pirates, ngeno na Orlando Pirates i tshi ṱoḓa yo halifha sa izwi tshi khou ṱoḓa tshipuga tsha Betway dzi domba na mudavhini. Pirates ḓo fhira nga zwikoro zwivhili kha gumba ho kora Mufukeni na Police. Pirates tamba bola yo ṱhasela nga luvhilo luhulu, ngeno Kaizer Chiefs hu sina zwine ya khou tamba zwone. A thi khou wana mara kha number 3 mara Pirates vho sedza standard tsha Pirates na Kaizer Chiefs, Pirates i phanḓa. Nṋe ndi ri bola i tou kunduluwa i mudavhini hafha dzi ḓo vhuya a nga vhi mutambo wo leluwa na luthihi. Zwino ndi khou ṋea Kaizer Chiefs ndo sedza matambele ayo o fhelaho. Nṋe ndi vhona Orlando Pirates i tshi ḓo tamba zwavhuḓi sa izwi i tshi khou tamba na Kaizer Chiefs. Ndi vhona uri i ḓo tamba zwavhuḓi. Hawa up the Bucks riṋe magbakani a ri khou fhira matshelo, ri a vha vhambula vha zwala nga 3-1 zwikoro zwiraru kha tshithihi. Orlando Pirates shapa bakani a shapa. Matina u bvela phanḓa na fhungo ḽa mutambo uyu wa mboho mbili dza Soweto. Ri na musakanyi wa zwa mitambo fhano SABC vho Arnold Pretty Boy Rabutulu. Lokuvhela vho Rabutulu kha musi ri tshi khou vha ṱanganedza nga u tou rali ro sedza matambele a thimu edzi mbili. Ri nga tou ri vhala mini nga mutambo wa mba matshelo nga hei dabi? I khou vha iṅwe ya dabi ine ya ḓo vha i tshi khou nyanyula vhukuma zwihuluhulu musi ri tshi khou sedza ra wana uri Kaizer Chiefs i tshi khou bva kundiwa kha mulenzhe wa u thoma nga zwikoro zwiraru kha gumba. Zwa zwino i khou ḓa kha dabi ya vhuvhili ine
yo tamba mitambo mitano ichikokunda fedzia mutambo wao ofesera vatamba ulingana na timu ya Polokwane City zvavavea kha fethu ne hava havudi zvichida kha mafhungo a musi vachikosedza derby. Orlando Pirates ichikoshuma nga nḓilani ya vhavudi kha khalaṅwaha ine rari ndiyone ya utothoma ine ya khou ita uri yo sala mitambo ine yavha ya rathi kha thimu dzine dza vha nṱha dzive dzi tshi khou ri sa khou ḓivha uri ndi ifhio ine ya ḓo dzhia league. Ndi khou vhona ungari zwezwo zwi ḓo nyanyula nga maanḓa vhatambi, zwa nyanyula vhagudisi, zwa dovha hafhu zwa ita uri vhatambi musi vha tshi dzhena vhukati ha mudabi vha ri sumbedze bola ine yavha ya khwine vhukuma. Ndi khou bva vhora Butulu fhedzi ro lavhelesa uri thimu ya Kaizer Chiefs kha mutambo wo fhiraho yo kundiwa. Vha vhona ungari thimu ya Kaizer Chiefs ḓo tenda hafhu dovha hafhu ya kundwa nga Pirates? Zwi a konḓa zwi tshi ḓa kha bola ya milenzhe, zwi ṱoḓa uri kha vhatambi vha Kaizer Chiefs mihumbulo yavho ivhe yo dzudzanyiwa nga technical team. Ndi khou sokou tou pfhesesa uri kutambele kune kwa Kaizer Chiefs ya khou ri sumbedza kone kha mitambo heyo yo fhedzisela sa zwe nda sumbedzisa ndi zwone zwine zwa nga ita uri zwi takule kutambele kwa Kaizer Chiefs ngori kha heiḽa mulenzhe wo thoma zwa si khou tshimbila zwavhuḓi. Kha ri dovhetseze ḽiṅwe fhungo ḽa ndeme kheḽi hu tshi khou fara bvuma kha thimu ya Kaizer Chiefs ane wa koriwa tshifhinga tshoṱhe kha dzi derby. Zwa zwino hu na Peterson ha koriwi kha dzi derby. Arali ni ri tshi khou sedza kha thimu ya Orlando Pirates muswana a fanaho na Makgopa u kora kha derby iṅwe na iṅwe. Zwi amba zwori hu na u sedza uri ri vhone uri Makgopa musi yo sedzana na Peterson ane Peterson ha khou koriwa kha derby hu nga itea mini. Orlando Pirates a i kori nga vhatamba phanḓa, i tou vha na tshikoro tshithihi fhedzi tsha mbuthuma, i khou kora nga vhatamba vhukati. Zwikoro zwine zwa swika zwa 15 hu kora vhatamba vhukati. Fhedzi arali Kaizer Chiefs nga technical staff yavho yo ita dzinzudzanyo ya u sedzulusa uri asi vhatamba phanḓa vha Kaizer Chiefs vha Orlando Pirates vhane vha kora vha ita uri vha fare rile, vha fare mutambi ano tonga sa Muremi, vha fare mutambi ano tonga sa Police. Zwi a ita uri Kaizer Chiefs i vhuye kha uno mutambo tshihuluhulu ri tshi khou sedza uri i tshi kha vhuimo vhune ha vha vhuraru i ḓo ṱoḓa uri kwambatele hafhaḽani uri zwa bala iye i tambe kha CAF Confederation Cup. Okay, ro lavhelesa mutambo onoyo wa amba matshelo vha vhona ungari kha musi hoyu mutambo unga vha wone amba dzifhele uri ndi ifhio ine ya ḓo dzhia league? Hai, asi wone na musi Orlando Pirates ya kunda musi Mamelodi Sundowns i kha ḓivha na mutambo muthihi tshanḓani ro sedza kha Orlando Pirates i kha ḓivha thivhani na musi Orlando Pirates ya kundiwa nga thimu ya Kaizer Chiefs khonedzeo dzi kha ḓivha dzo hone dza uri kha musi i ḓiwane i khou dzhia league. Hei league i khou decide kha mitambo mivhili ya u fhedzisa. Ndi khou vhona zwa zwino u tshi sala mitambo ya rathi ri ḓo ḓivha i bva ndi dzhene kha Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns hafhaḽa kha vhuimo vhune ha vha ha u thoma. Khamusi a ri tou fhedzisela nga u tou lavhelesa uri vha vhona ungari ndi ifhio thimu ine ya ḓo kunda mba matshelo? Ndi ngari ari ndo dzhenisa ṱhoho yanga kha khona Orlando Pirates i khou dzhena i yone ine ya vha vhafunwa, Kaizer Chiefs i khou dzhena i dzi underdogs. Fhedziha Kaizer Chiefs ya takula masogisi ri nga vhona kha musi draw. Fhedziha ari una thimu ine ya nga kundai ndi yone Orlando Pirates ngori ri zwithu zwo vhalaho zwine zwa khou itutuwedza uri i ḓiwane i tshi khou tea u kunda thimu ya Kaizer Chiefs. Zwihulu ri tshi khou sedza ri khou wana uri ndi yone khalaṅwaha ya u tou thoma kha khalaṅwaha dza malo dzo fhiraho hune musi ho sala mitambo ine ya vha ya rathi Orlando Pirates ya vha i kha ḓi imedzana na Mamelodi Sundowns. Ri songo hangwa uri kha khalaṅwaha yo fhiraho ho vha ho sala mitambo ya sumbe kha Mamelodi Sundowns fhedziha ya dzhia tshiphuga. Fhedziha hezwi zwo rali zwi a itutuwedza thimu ya Orlando Pirates. Fhedziha u amba nga u ralo zwi a dina kha bola ya milenzhe. U nga wana uri u tou fhedzisa fhedzi uri u swike kha mutalo wo fhedzisa Orlando Pirates zwi nga kha ḓi khakhisa. Ri khou livhuwa nga maanḓa ra khou ḓi zwi funa u bvela phanḓa fhedziha a ri tende zwo ri zwinzhi zwi ḓo vhonala mba matshelo. Vho Rabutulu mathina ava ndi vhone musaukanyi wa zwa mitambo Vho Arnold Rabutulu u bva kha nṋe Mukolo Matsila madekwana avhuḓi.
loko vari kuhatani zvinoita zvari kurasa mushoshamari kwanano yakala machero norokoro kezi mvura dzikobana dzikona usiku na musi kaspita zvinhu zvashango ne mvura kuri kezi kozona kaspita zvakara shango rokatla vundla Free State katisa vundla vori ndila Northern Cape honi achakala machero kudopora mvura dzidzi dzikotopoza mvura panano nadzo nemandani pala kaspita zvori ndi zvakamavumba kapa katisa kaspita vundla vori la Free State katisa kaspita zvadebura zvavundla vori la Eastern Cape honi mvura dzidzi kudopora dzona dzikoprefera kazo kaspita zva kadebura ashango ngatwa pedza udibana tsudzo dzinzaone nokusimba kezi mvura dzikona kaspita zvakara shango nazo dzikoperizwa madumbu ane paloni achakala machero kudopora mvura dzidzi nadzo dinamanda zaperizwa madumbu kaspita zvori ndizva vundo linavori la Northern Cape kati na zvimwe spitsa vori zvovundla Free State vonyapa zvino bvara panda ramudalo samro trompiso shukalwa degrees Celsius mu North Africa shipemeriko tmanga vundla shuli na barandla Gauteng ndakora ndimchambura nokubona kaspita zvino zvovunda ipizia dzata 21 para Pretoria zari 19 para Johannesburg kati na 22 pone vori ndia Springs pizia chaka vundla ya linavori ndivunda Limpopo nane para kwa mchona vori udawapora kala machero nezo suka 24 para msina zari 22 para kati na 22 pone vori yapurukwa na zonga na 23 pone vori ndia pala tsanini pizia chipra panda chaka vundla vori vundla Mpumalanga nane para kwa mchona vori udawapora kala machero pala mashishingi zari 19 zari 21 pala Carolina kati na 19 pone vori ndia Ermelo aripra panda chaka vundla vori ndivundula KwaZulu Natal nane para kwa mchopo kala machero na kona kezla tsikuita 27 zari 23 pala Freehead kati na 28 pone vori ndia Chasbe unara kwa mchona vori ndira kala machero kati na 26 Durban vori ndi ya Durban kavundla vori ndivundula vori la Eastern Cape nani para kwa mchona vori udawapora kala machero pala Malitwa zari 18 zari 29 mtata kati na 29 pala Kungumpo zari 25 pala Komani kati na 32 pone yabori ndi apena shango hatebeka chaka vundla vori ndivundla Western Cape nani para kwa mchona vori udawapora akala machero pone yabori ndia Lensburg zari 28 ha dudera pala Beaufort West zari 28 kati na 30 pone yabori ndi ha George chaka vundla vori ndivundla Northern Cape apart kwa mchona vori udawapora kala machero zata 24 pala Kurumana zari 24 Springbok kati na 22 pone vori ndia DA matrachi para panda chaka vundla vori ndivundula Free State na para kwa mchona vori udawapora kala machero pala Frankfurt zari 18 zari 21 pala Bothaville zari 20 pala Kroonstad kati na 20 pone vori ndia Welcome matazo zvinoti botipetsa ngavundula shuna vori ndivundula Northwest nariko ndi mchoporo kala machero kaspita zvinhu zvavundiri zata 20 pala Rustenburg zari 20 Orodal kati na 21 pone ndia mahiki kati na 24 pone vori ndia pala Taung matango to angarezo bukata fara mucho zizora fara zone matekwana anotiri udwa usiku wa budi nda